le ba ka mmitsa Letawa ba mmitsa Moloi ke mmao ke ntatao batho ba bangata a re na nako ya batswadi ba rona wa lebala mohlang ba ne ba etsa di-abortion o ile o khipa ka tseno tša monate mmao le ntatao ba sotla ba dula ka hara matšotšomba o ba o thabisa ha o na le dithomi wa ba fitlha o itatola bona tsamaya o tlhokomela mmao o tlhokomela ntatao o senke o fitlhile nako e tle mo ba batla ba o bontsha matlapa ba re ba robetse moo mme wa hao o hodisitse ka tšhelete ya di-kitchen a bitsa batho bo Clean Bus le bo Clean Mrs ba mmitsa ka fore but she never gave up because na batla o bona o na le bophelo one day mara wena ka tseno o etsang ha le Mother's Day o shiana fela ba tseya di-photo ba ise Facebook for di-likes ba tlhoka nako batswadi ba hao ba tlhoka nako ya hao ha ba shwele o reka dikobo mma wa bolailwe ke phefo e bea mo dimalekase o ira catering o mmoloka ka caskete mma wa bolailwe ke tlala a rieng ro tlhokomela batswadi ba rona o tlwaela I wish heaven at visiting hours o palla ko mo etela o palla ko mo rekela phone a shwele I wish heaven at phone numbers ke nako e ro phela le batswadi ba ha o khathale re motho o dula le ena re nka mmao a se mma hae ke mma hao modimo a re bule matlho bebele re tlhompha mmao le ntata a re nro ba tlhokomela ka Kriste Jesu amen.